Reka twongere tubahe yambo abakunze ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo Murage. Je mwumva kuri microphone ndi Rubego Fred. Kuri kamera zacu kumurabona umusaza niwe tugiye kuganira mu tumingo wacu uyu munsi. Turagira ngo tumusabe atwibwire, atubwire amazina yiwe. Muri maka twigire bijanye n'umuco wacu w'Abanyamurenge hanyuma tuganire. Mazina yanje nitwa Serende Silas. Korera umurimo w'Imana mu itorero rya Calvary Ministry. Sinzi niba ibyo byoba bihagije. Ikinyamurenge njewe ndumwega. Nka umwishwa w'abadinzi. Mfite umugore umwe n'abana 8 n'abuzukuru 11. Ndumva ibyo byoba bihagije. Ibyo birahagije. Mwabibonye rero n'umusaza ni Serende azwi cyane mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge ndetse no muri bihugu bitandukanye by'Ibiyaga Bigari bamuzi nk'umuvuga butumwa mukozi w'Imana. Ni natwe tugiye kuganira uyu munsi wa none. Abantu benshi baratwandikiye bifuza ko tuganira kugira ngo zaduhe ubuhamya ukuntu bakiriye umwuka w'Imana iri mu gihugu cyacu, ukuntu basenze muri generation yabo. Nibyo tugiye kuganira, atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo rero dutangire ikiganiro tumubaza ngo mbese mu gihe cyanyu ni gute mwakijijwe, ni gute mwakiriye umwuka wera, hanyuma utuganirize wisanzure muri kiganiro. Rero ngira ngo mbabwire ndasa n'ubahera kure ntarabaho muri za 50 iriya mu misozi wacu y'Umurenge haje ububyutse. Ubwo bubyutse bukora ku bantu benshi, ariko ico gihe bwoko bwacu bw'Abanyamurenge ntibari bazi Imana. Haje gukizwa abagabo 3 mu bwoko bwacu, uwitwa Ntakandi n'uwitwa Mwungura na Kajabika. Ico gihe bamaze gukizwa abo bagabo 3 bagaragaza kubwiriza abandi ariko ntibabumva. Ariko bukeye umwuka w'Imana wonyine usanga abantu mu biraro ubakoraho, bafatwa n'umwuka wo kuvuga ku ndimi, bandika amandiko. Ico gihe bakaza baje gushaka muri abo bagabo 3 nari mvuze, bakaja kubarangiraho baja kubatizwa. Ariko ndavuga mu ikintu kimwe gikuru, ni byinshi, ariko ico gihe kugira ngo yenda nje gushika no mu gihe cacu, ariko nshaka guheraho muri ico gihe cabo za 50. Uwo mwuka yabigishije gusoma no kwandika, batarize primaire ntibiga gardienne, batantashuri biza, ariko umwuka bigisha gusoma no kwandika kugira ngo babashe gusoma Bibiliya. Noneho ico gihe bari bigishwe n'umwuka, barabwirwaga ngo guteranya na B ni ba, wagira za ba zibiri bikitwa ngo ni baba, zibiri ziriho bikitwa ngo mama. Kubera ibyo bitangaza, abo ngabo bamaze kumenya gusoma bigishwe n'umwuka, batangira kwigisha abandi basanzwe, nuko bagiye bamenya gusoma. Ikico gihe cabo umwuka yakoranye nabico gihe. Igihe kiragenda bageza muri za 65 haba intambara ya Murere, abantu basubira inyuma muri ico gihe. Ariko kandi muri za 68 naho ndashaka kugira ico mpavuga. Ico gihe nanone ububyutse buragaruka mu bantu guhera muri za 68 n'icenda. Nanone ico gihe mu gihe canje twari tukira abasore bato, iyo generation nanone indi yabaye imbere yacu muri ico gihe. Hari ikintu kimwe ndi bubabwire ntoreka kubabwira ciza kinejeje mwebwe abatwumva cyangwa se abashaka kumenya imirimo myiza y'Imana. Imana yakoranye natwe muri ira misozi. Noneho habaye muri ico gihe abakobwa 4 baja gusenga mu kibira cyitwa Mukoko. Ni kibira cira mu Minembwe, iyo shamba ryitwa Mukoko. Abakobwa 4 baravuga ngo reka bagende bamare y'icumweru ngo basaba umwuka. Noneho muri ico gihe bagiye bibagirwa umuriro, kandi hari ahantu h'ishamba himbeho, ndetse hariho insekirite, umutekano muke, y'abantu barakiva mu ntambara za Murere. Noneho ngo bamare gushika ahantu bari mu ivunzi, hakaburuzi iruhande rwabo rutoya ariko rutemba rw'isoko, baramza bakarambiriza mu ruzi. Barasenga umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ngo bageze kuwa 4 umwe muri bo babonagiye guhera ntiyabakibasha kuvuga, nizara n'imbeho. Noneho 3 basigaye bagira ikibazo, baravuga ngo
reka twinginga Imana iduhemburira uyu nguyu nishaka dutahe tutarangije gahunda zacu. Muri babarya batatu kurya basenga, umwuka yamagurutse umwe amuta mu wundi mu bande w'ikibira, umutura ku giti cy'ibyufwa. Ibyufwa n'imbuto ziribwa zo muri ibyo biti by'ishamba, bigiye gusa n'inanasi ariko ziba ku biti. Noneho barya babiri basigaye ntibaba bagisengera yuhera, batangira kwinginga Imana ngo Mana dutabare uriya wacu ugiye atyo turebe ko yogaruka. Muri ico gihe baba basenga, umwuka abwira wa wundi wagurutse ngo natora ibyufuka 4 kandi byari birunze ari byinshi, ngo ntatore 5. Umwuka yamasura aramugurutsa amuturaho bagenzi babo bari. Bashitse babiri bakaza basamura uwo nguwo udabasha kuvuga, noneho uko bahe bamwasamura undi bagakanja za ndetse z'ibyufuka bakamucira mu kanwa, agenda mirutuzi babona arahembutse. Bamare guhembuka nanone babona agiye kwicwa n'imbeho. Uwo mwanya binginga Imana ngo ibagemurire umuriro. Ako kantu ico kintu sinoreka kukibabwira, cyo ni gitangaza gikomeye. Noneho burya bahumirije babasenga babwira Imana ngo ibaheze umuriro, bumva umwotsi ruhande rwabo, ngo bagire uko babona amababi yakongereye. Bafasha yandi menshi barunzeho aragurumiye, bongeye hayandi bakuriye igiti cumye kirafatwa, hanyuma batoragura inkwi baracana umuriro, bose barahembuka. Hanyuma ijwi ry'Imana rirababwira ngo umwe afata ice cufka undi ciwe azarya nonera iminsi isigaye, ico nico kizobahurutsa. Uwo munsi babigenza uko umwuka bategetse. Bukeye abantu bari bamaze guheba nyine icumweru gishize, kandi hari insekirite, mbese umutekano muke, batazi abo bana bagiye. Mu mugoroba nka saa moya z'ijoro abantu babakamika babona binje mu nzu y'amahombe. Inzu y'amahombe ni inzu basengeragamo. Batera indirimbo, abagabo bamabwira abantu ngo ntimwakura abo bana mubareke, ntimubavugishe, mubanze mureke dukaminka, abadamu bateke tubashira ibiryo, nibamara kurya tubabaza amakuru. Nanone umugabo umwe wari mu mazu mu muhana wo hepfo aravuga ngo reka bashira itara bareke kuba mu mwijima. Agiye kugera ku muryango abona icerezi, abona umuco, aravuga ngo abandi bamutanze gushira mu itara, asubirayo. Ariko nta bari wabahaye itara, abamarayika nibo bari babamurikiye. Undi mugabo hagize umwanya uri mu muhana wo haruguru, nawe aravuga ngo reka manuke aje abashira itara. Ngo aje kugera ku muryango nawe abona umuco kuramurika, nawe yarisubiza yaravuga ngo abandi bamutanze. Mu mwanya bazana ibiryo, umugabo umwe ashorera abakobwa n'abagore ngo bagere ku muryango, abamarayika barigendera, umwijima utubudika. Aravuga ngo yibwira ko babahaye itara ritarimo peteroli, abwira bari imbere ngo nibabasigize iryo tara baje gushiramo peteroli kugira ngo abantu batamena ibiryo. Abari imbere babakobwa ati ntatara, none ko naje nkurikiye umuco uroye, ati n'abamarayika bari batumurikiye, urumva bahunze mwebwe muje. Uwo mwanya ico kintu sinarekaga kukibabwira. Muri ibyo bihe Imana ikorana n'abantu muri ibyo bihe, kandi Imana igenda yigaragaza. Muri ibyo bihe nanone muri uwo mwaka habaye inzara kuko abantu bari bagihunguka. Reka mpavuga ikindi kintu kimwe cy'igitangaza naco gikomeye. Ico gihe abantu ndaho bahahira, nta buryo, ibintu bikomeye. Noneho Imana imeza isogo mu rukangaga rudahinze mu bishanga, kandi irazimeza kugira ngo umuntu atagira ngo n'uwo murima. Abantu bazirya amezi 3. Ico gihe bahinga, igihugu cyari kigifite mborewo, gifite ubutaka bwiza, ibishimbo birera muri ayo mezi 3. Za sogo za mazuma kandi ari kumvura. Ngo barangize za bishimbo ngo bije kurangira, umutekano uragaruka, ababembe bazana imyumbati, abafite amafaranga barahaha. Ico gihe abantu barahinga, ibigori birera. Ico ni igitangaza c'Imana. Imana yagiye ikorera muri biriya bihugu by'iwacu mu bwoko bwacu bw'imurenge. Iyo nibutse bene ibyo nzavuga ngo Mana y'Iwacu, Mana y'Umurenge, Imana itangaje, Imana ikomeye. Kibyo bitangaza, ico gihe dutungwa n'isogwa amezi 3, bukeye ziruma, habonetse ubundi buryo, kandi ico gihe nta warufite mukwiwe.
niyo mpamvu kugira ngo umuntu ataja kwikubira yimira abandi aje kurya avuge ngo jewe nimugara hano yenda agira abo yimira, ariko Imana izimeza mu gishanga kidahinze. Ico gitangaza sinoroka kukivuga, Imana yagiye ikora mu gihugu cacu. Noneho kugira ngo mvuge nace mu gihe cacu, muri za 72 batangiye kutwigisha turi abasore bato, bakaza baduheza igihe cyo gusenga, kuko ubwo twari dutangiye kwiga na mu ishuri rya primaire mu wa 2 no mu wa 3 primaire. Baduheza abagabo bakaza badusengesha turi abasore, twaraga mu muhana urimo abantu benshi, umuhana w'abanyabyinshi wabaga ku runundu bitaga ngo ku runundu rwo mu Baraba. Uwo Kirabaya niwe wari umugabo mukuru w'abanyabyinshi. Hariho nandi nibo bantu bari benshi, harimo nabega bake, hakabamwe n'abandi bantu b'abarundi babongera bakeye. Ariko uwo muhana witirirwaga kwa Kiraba wari urimo umupasiteri w'abanyabyinshi ngo ni Makangataroni. Ico gihe batangira kutwigisha gusenga turi abasore bato, tugasenga mu mahombe. Igihe kimwe ko kuwa 6 no kuwa 3 twazaga dukunda kwigishwa n'abagabo 3 bagasimburana, uwitwa Rukabiriza w'abasinzira, hakaba n'uwitwa Gapfurero wabega, n'undi mu pasiteri wapfuye witwa Mugemanyi wa Nyabyinshi. Abo nibo baduforomaga igurupe yacu y'abasore bato. Muri ico gihe turasenga cyane, kandi ico twasenga ngo Imana iduhe umwuka wo kuvuga kundimi. Ico kintu ico twumvaga ari cyo dushize imbere, ari cyo dukeneye. Kandi ico gihe nari umuntu witonze jewe, ariko turasenga kandi nje umuntu wari witonze, ariko abacu bakantanga kwakira uwo mwuka wo kuvuga kundimi, kandi ndetse ari biparapara. Ico naco kikantangaza kikanyobera. Je mari gihe cyose, kandi n'igihe cyose habaga nk'ikintu bashaka gutekereza abasore ko bagize amakosa, nije bazaga kubaza, nije bizeraga kuko nije umuntu wabaga witonze. Ico mbabwiye abantu bakuru bakacemera. Ariko tugasenga ico gihe cyose na bamwe bakame bakira umwuka, yapfa kuza gusenga iminsi ngahe heri giparapara kirwana, ndetse ameze nk'umubandi. Uwo mwenya kamafatwa n'umwuka, kuzura umwuka, ndetse akaba bahabwa ubuhanuzi. Bazasigara bakatubwira ngo twebwe ngo igituma tudatwakira umwuka ngo tuzi gusenga, kuko mpamvu ufite nk'uburakari. Ndetse bamwe ari nkanje wababwiye ngo baze ari jo wabigisha ngo dusenge, bakame bakira umwuka mbere yacu. Ico kintu tibanza kuntera ikibazo rwose, cyatwaye ikintu c'imyaka 2. Abandi bakira umwuka vuba, jewe sinawakira. Ariko sinacika intege, ndakomeza ndasenga. Ico gihe caje kugera ubwo hari muri 73 bibaye 74 tuvaho mu Minembwe tuja ahantu bita kuri Kangwe, ahantu bita mu Rwumbuguza. Twashitse tuhaba turi abantu bakeya, umuhana wari urimo abagabo 5 gusa. Hari abagabo bene wacu babega 3 n'abandi 2 babasinzira, ndetse nibo twari dusanze. Tubaye aho ngaho mu Rwumbuguza. Nanone sinareka mfashitse pasanga undi musore yaranduseho gatoya, ariko novuga ngo twari tungana, witwa Gerevazi Kibuye w'abasinzira. Sanga nawe azasenga, tugasenga twembi, tukagira igihe cyo kuja mu butayu, ariko turi ahantu mu bushora. Ariko iwe akaba azayuzura umwuka ndetse agahanura. Je nanone sinafatwa na wa mwuka w'indimi, kandi mbikeneye, kandi ndishindiriya, niko novuga. Ndi umuntu udacika intege. Turasenga n'uwo Kibuye kabisa. Bigezaho noneho ngiye mu mwaka wa 5 wa primaire, aho hantu twari dutuye ntihaba amasomo, hari umwaka wa 4 gusa. Ico gihe